Naj vas slike ne zavedejo. Tudi v naši sodobni, potrošniško usmerjeni družbi otroci doživljajo najrazličnejše stiske. Revščina, diskriminacija in osamljenost so le nekatere izmed teh. Zaradi prezasedenosti staršev so otroci mnogokrat prepuščeni samim sebi. Večkrat slišana trditev, majhni otroci male skrbi, veliki otroci velike skrbi, ne drži. Živimo v času, ko moramo biti neprestano na preži. V času, ki nudi našim otrokom obilico možnosti, pa vendar tudi obilico pasti. Zaradi izginjanja varnih, zelenih igralnih površin, bojazni staršev pred nevarnostmi izven domačega okolja, umika otrok in mladih v izolacijo domov, preživljanja prostega časa ob gledanju televizije in igranju računalniških iger, izginjanja osebne komunikacije, ki jo vedno bolj nadomešča neosebna komunikacija prek računalnikov in mobilnih telefonov, preobremenjenosti s šolskimi in obšolskimi obveznosti, vedno več otrok nima pravih možnosti za igranje in ustvarjanje. Odrekanje možnosti za odkrivanje, raziskovanje, preizkušanje in doživljanje širšega okolja in sveta, ki otroke obdaja, vodi v posledice, ki lahko dolgoročno vplivajo na cele generacije otrok. Posledice so vidne v obliki duševnih stisk, občutkov osamljenosti, izoliranosti, nezadovoljstva, nezainteresiranosti, nemotiviranosti, zlorabe legalnih in nelegalnih drog, učnih težav, vedenjskih težav, vandalizma, nasilja, mladoletniških nosečnosti, prometnih nesreč, socialne izključenosti in revščine. V 30 letih prejšnjega stoletja je danski arhitekt Kristian Sorensen opazil, da se otroci namesto na urejenih in opremljenih igriščih raje igrajo na različnih odlagališčih materialov, kjer si sami ustvarjajo lastne igralne svetove in površine. Menil je, da je otrokom potrebno priskrbeti podobne, vendar varne prostore za igranje in ustvarjanje. Leta 1943 je medtem, ko je še potekala druga svetovna vojna, ustanovil prvo doživljajsko igrišče v Kopenhagnu. Ideja doživljajskega igrišča se je hitro razširila v druge države. Leta 1948 so v Cambridge Houseu odprli prvo angleško doživljajsko igrišče, kaj kmalu pa je sledilo odprtje igrišč še v Švici in Nemčiji. Zakaj recimo je v tujini so te načini dela, v Skandinaviji, Nemčija, Anglija, znani 20, 30, nekje celo 40 let. Ja. V Sloveniji pa recimo je to pravzaprav neka zelo nova stvar. Ja. Mi smo bi se etimološko lotil tega, zakaj tako, zakaj zaostajamo na tem, da bi dal jasen odgovor, mislim, da se ne bi upal. Več razlogov je, ki jih povezujem tudi z nekimi drugimi ugotovitvami glede stanja v prostoru, kjer tudi sorazmerno pozno ugotavljamo, da v nekaterih stvarih zaostajamo ali pa pozno prevzemamo neke vzorce, ki so drugje ustaljeni kot kvaliteta ali pa prepoznani kot kvalitetno bivanje ali znotraj ali zunaj. And be just like the other men. I'm tired of walking around. Oh, What is the difference between adventure playground and public playground? Allow me to first stress what they have in common. They both are playgrounds and they both offer facilities for children to play. On an adventure playground, the stress is more on promoting or facilitating that children play and play together, so that they can communicate, that they can learn from each other, that they can make contacts with each other, it's more facilitating a climate, an ambiente, where children feel happy to play also together. Mm-hmm. And that's not automatically the case. Mm-hmm. Many children in the meantime have got to relearn to do something together because they normally live isolated in their families and they need a bit of support and invitation and I call it a climate because there are many different things. It's not so much about control, it's more about encouraging
processes of social communication. And then play is part of it. That's the idea behind an adventure playground anyway. Torej, se smeva tikati? Ja, ja. Si povedala, da si prvič tukaj. Ja. Kaj ti je tukaj najbolj všeč? Ja, zdaj so mi denarnice všeč, pa tam, ko se rišeš po obrazu, to mi je ful lepo. Za otroke nasploh. Ne vem. In si s sabo pripeljala sestro. Ja, Sara. Pomahaj, Sara. Pa boste pokazali denarnico, ko ste jo Glej, boma naredili? pokazala. Pokaži denarnico. Jaz mislim, da igra je drugačna, no? Ker jaz mislim, da recimo jaz, ko sem bila zdaj tu pri lesu, jaz dvomim, da vsak starš otroku pusti les zabijati doma, žeblje uporabljati, pormašino uporabljati. Tudi starši so tukaj bili zelo panični, kako bo otrok zdaj to izvedel in to. In tako da jaz mislim, da je to res čisto nekaj drugega za otroka, no? Kar mogoče sam zdaj ne vidi. No? Ja, krasno. Naša je še premala, za večje pa je super. Naša je stara pa 5 let, pa je super, ker že 2 uri ne vem, kje skače, ampak se ima krasno. Imate občutek, da so takšna igrišča drugačna od teh navadnih igrišč? Absolutno. Mislim, na navadnih igriščih se Ema zdaj pri tej starosti zaigra za 20 minut. Tukaj zdaj ne vem, kakve bomo domov spravili. What kind of changes or results can parents see from their children who take part in adventure playground? First of all, they might come home a bit more dirty than usually, Yeah. but also with big smiles. Uh-huh. Because what happens on an adventure playground is also a feeling of achievement. I watched one of the little boys yesterday on the Boeing St. Pauli, 4 years old, with a big hammer and hammering a nail in one of the roofs. You should have seen his face when he achieved that the nail was really in. He was so proud and he was so happy because he had done something that he wanted to do and he managed to do it. Yeah. This feeling of I've built something, I've constructed something, I've climbed up, and then let's not forget, if you do that together, I've helped my mate to climb up, or we have built that together, is a great feeling of achievement. And the other way around, when children are very angry or when they have had problems, and then if they can build a fire and they throw things in it and they see how the fire destroys what they have thrown in, and they feel the warmth of it, or they can fry their little pieces of bread or something. Also, this is a sense of excitement and of something that is where something happens. And many children said they prefer this to television because it's an interactive excitement. So the excitement, the adventure does not only happen on the screen, but they are part of it. Mm-hmm. So children go home, they might be tired and dirty, but they feel fulfilled. They feel happy and they feel that they are strengthened. Yeah. That was something else, that when children feel encouraged, they also grow. Hold us back. They might become a bit more cheeky maybe as well, and say, no, I can do it. Don't do that to me. They might want to meet their friends again. So they might say, no, I'm happy to play with my friends rather than with the parents. But altogether it means a widening of their horizon and a widening of their abilities. And an important incentive for growth. I want to be a man cub, and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of walking around. Oh, ooby-doo, I want to be like you. I want to walk like you, talk like you, too. You see it's true, and they like me can learn to be human too.
našem doživljajskem igrišču, ki je prvo ne le v Mariboru in Sloveniji, temveč tudi na bližnjem jugovzhodnem delu Evrope, še ne razpolagamo sredstvi, ki bi nam omogočala dejavnosti, kakršne vidite na primeru nemškega igrišča v Schwerinu. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities are Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Da se bodo naši otroci lahko varno igrali, spoznavali sebe, soljudi in svoje okolje, se učili socialnih in praktičnih veščin ter sodelovanja in solidarnosti, predvsem pa živeli svoje sanje, se obračamo na vas. Vsakršne pomoči in podpore bomo zelo veseli. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Now when you pick a pawpaw or a prickly pear and you prick a raw paw, well, next time, beware. Don't pick the prickly pear by the paw. When you pick a pear, try to use the claw. But you don't need to use the claw when you pick a pear of the big pawpaw. Have I given you a clue?